ku itariki ya 21 Mata 2025 nibwo byamenyekanye ko Papa Francis wari ufite imyaka 88 y'amavuko yitabye Imana. Urupfu rwe rwabaye ku itariki ya 20 Mata ku cyumweru cya Pasika, nyuma y'uko yari yasomye misa ya Pasika afite intege nke. Nyuma y'urupfu rwe nk'undi wari we wese, hatangira gutegurwa imihango yo kumuherekeza bwa nyuma ariko no gushaka umusimbura we. Papa Francis yari amaze imyaka 12 ari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, akaba yari uwa 266 mu bayoboye Kiliziya. Iyo Papa apfuye yari akiri mu nshingano, urupfu rwe rwemezwa n'umwe mu bakaridinari bakora mu ishami rishinzwe urugo rwe rizwi nka Camerlengo, noneho akabimenyesha abandi bakaridinari bakabona kubitangariza isi yose. Ibyo byose ariko ni imihango ikurikiraho kuko urupfu rwe ruba rwabanje kwemezwa n'abaganga. Nyuma yo gutangaza urupfu rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika, hakurikiraho ikiriyo kimara iminsi 9 kizwi nka Novendiale. Icyo gihe umubiri wa Papa witabye Imana wajyanywe muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, wambitswe imyenda y'abapapa ndetse wahawe umugisha, noneho abakristo Gatolika hirya no hino ku isi bakaza kumusezeraho bwa nyuma. Umuhango nyirizina wo kumushyingura ukorwa hagati y'iminsi 4 n'6 kumusezeraho bibaye, ukayoborwa n'inama y'abakaridinari. Abapapa ba Kiliziya Gatolika bashyingurwa ahitwa Grotte di Vaticane, ahari muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero isanzwe ari ingoro ya Papa. Gusa birashoboka ko Papa Francis atariho azashyingurwa, kuko muri 2023 yabwiye televiziyo yitwa Noticieros Televisa yo muri Mexique ko yifuza kuzashyingurwa muri Bazilika akunda kuruta izindi yitwa Sainte Marie Maggiore na yiri Roma. Papa Francis kandi yasabye ko azashyingurwa mu isanduku isanzwe ikozwe mu giti kimwe n'ikinyabutabire cya zinki, mu gihe abandi bagiye bashyingurwa mu isanduku ikozwe mu moko abiri atandukanye y'ibiti hamwe na zinki. Muri icyo gihe cyo gusezera kuri Papa, ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi buba buri mu maboko y'abakaridinari mu gihe kizwi nka sede vacante, bivuze umwanya utarimo umuntu. Niba ari ubwa mbere unyumvise kandi ukaba ukunze ibyo nkora, kanda subscribe. Ukande no kunzogera yegere subscribe, wongere ukandeho ukanda handitse all, kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika kandi ujye uzibona zikigeraho. Nje muri kumwe ndi Gustave Abayisenga. Hagati y'ibyumweru 2 Papa yitabye Imana amaze gushyingurwa, abakaridinari bakora inama izwi ku izina rya conclave ibera mu muhezo mu cyumba kizwi nka Chapelle 16 kiri muri Bazilika Mutagatifu Petero. Magingo aya Kiliziya Gatolika ifite abakaridinari 138 hirya no hino ku isi bakiri mu nshingano, ariko bose hamwe n'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ni 240. Ni ukuvuga ko Papa mu gihe atora abandi bakaridinari yita ku ihame ry'uko buri gihe Kiliziya Gatolika ibifite abagera ku 120 batarengeje imyaka 80. Conclave ntabwo iba rimwe ngihita irangira, kuko abakaridinari bakomeza guhurira muri Chapelle 16 bagakora amatora kugeza igihe Papa mushya abonekeye. Nta minsi igenwa conclave, gusa inyinshi mu zagiye ziba zamaraga hagati y'umunsi 1 n'5, aho buri munsi haba hakorwa amatora inshuro 4, 2 mu gitondo n'andi 2 nyuma ya saa 6. Hashobora kuba amatora inshuro runaka, hakabura umwe mu bakaridinari ugira 2/3 by'amajwi ngo atsinde, bagasubiramo kugeza abonetse. Iyo abakaridinari bakoze amatora inshuro 33 zose nta Papa mushya uraboneka, bahita bafata abakandida 2 bageze amajwi menshi kurusha abandi, noneho bagakora irindi tora. Ugeze amajwi menshi muri abo bombi akaba ari uba Papa. Muri icyo gihe ku mbuga ya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero abahuza abakristo Gatolika benshi bategereje kumenya Papa mushya ugiye kuyobora Kiliziya. Buri uko abakaridinari barangije itora ariko ntagire ugira 2/3 by'amajwi ngo yemezwe nka Papa, bafata impapuro batoreyeho bakazicagagura, bakazivanga n'amarangi y'umukara bakazitwika, noneho ahazamukira umwotsi ukagera ari umukara. Uwo mwotsi w'umukara ugaragara uva muri Chapelle 16 ubutanga ikimenyetso kuri ba bakristo bari ku mbuga n'abandi ko nta Papa ubashije gutorwa mu itora rirangiye. Ibyo bikorwa inshuro runaka kugeza igihe Papa atorewe. Iyo Papa atowe, noneho bafata za mpapuro batoreyeho bakazitwika bazivanze n'amarangi y'umweru, hakazamuka umwotsi w'umweru, bisobanuye ko Papa noneho amaze gutorwa. Ibyo iyo birangiye, umuyobozi w'inama y'abakaridinari asohoka muri Chapelle 16 agahagarara ku ibaraza abakristo bamubona, akavuga amagambo yo mu Kilatini ngo habemus papam,
bisobanuye ngo ubu dufite papa. Agahita atangaza amazina ye asanzwe ndetse n'izina yihitiyemo ry'abapapa. Icyo gihe papa umaze gutorwa ahita yambara ikanzu yera, nawe akaza kuri rya baraza akageza ijambo rye rya mbere ku bakristo gatolika aba agiye kuyobora mu buzima asigaje. Umuyobozi mu biro bishinzwe ubuzima n'isuku muri leta y'umujyi wa Vatikani, Dr Andrea Arcangeli, yatangaje ko urupfu rwa Papa Francis rwatewe na stroke yakurikiye no kujya muri koma ndetse no guhagarara kudasubirwaho k'umutima n'amaraso. Ibi ni ibyagaragaye muri raporo yasohowe na Dr Andrea ku mugoroba wo kuwa mbere nyuma y'isuzuma ryizewe ryakozwe. Nk'uko raporo z'abaganga zibigaragaza, Papa yarasanzwe arwara indwara z'ubuhumekero, umuvuduko w'amaraso ndetse na diabete yo ku rwego rwa 2. Urupfu rwe rwemejwe hifashishijwe uburyo bwo gupima umutima bwitwa electrocardiographique thanatographie. Dr Andrea Arcangeli yaragize ati, ndemeza ko icyateye urupfu nkurikije uko mbizi kandi mbifitiye ubushobozi kari icyavuzwe haruguru. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuwa mbere wa Pasika saa 8:35, aho Karidinali Kevin Farrell yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa yasubiye mu ngoro ya Data. Abaturage n'abakristo gatolika ku isi bari mu gahinda nyuma y'aho Vatikani itangaje urupfu rw'umushumba Kiliziya Gatolika Papa Francis. Urupfu rwa Papa Francis wari ufite imyaka 88 rwashenguye benshi barimo na Antoine Karidinali Kambanda, akaba ari na Arkipiyeskopi wa Kigali, bagaragaje ko Papa Francis yari afite umutima wo gusura u Rwanda ariko akaba atabarutse atarahagera. Ibi yabigarutse mu kiganiro yagiriye kuri Pacis TV kwa 21 Mata 2025 nyuma y'umwanya muto hatangajwe urupfu rwa Papa Francis. Ati, twaramutumiye kuba yadusura, ntabwo iwacu nyirizina yari bwahagere ariko yari abifite ku mutima. Karidinali Kambanda yagaragaje ko Papa Francis yagiye ashimira u Rwanda kubera urugendo rurimo rw'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ati, yagiye adushimira adukomeza mu rugendo turimo rw'ubumwe n'ubwiyunge bw'abakristo kugira ngo tube urumuri n'umunyu w'aho turi nk'uko ivanjiri bidusaba. Yakomeje avuga ko Papa Francis yakundaga abantu, agakunda Imana ndetse agafasha abakene n'abari mu kaga. Ati, yari umushumba ukunda abantu, ukunda Imana mu rukundo rw'Imana rukomeye yari afite, agakunda n'abantu cyane cyane abakene, intamenyekana n'abari mu kaga. Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuwa mbere wa Pasika saa 8:35, aho Karidinali Kevin Farrell yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa yasubiye mu ngoro ya Data. Imyaka ishize ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Ubu tuvugana, abakaridinali bose berekeje i Vatikani, aho byari biteganyijwe ko kuwa kabiri tariki ya 22 Mata bagomba guhura kugira ngo bategure umuhango wo gushyingura Papa Francis. Urupfu rwa Papa Francis wari umaze imyaka 12 ayobora Kiliziya Gatolika ku isi rwamenyekanye kuwa mbere tariki ya 21 Mata 2025. Yazize stroke no guhagarara k'umutima nk'uko nabigarutseho. Biba biteganyijwe ko abakaridinali bose bagomba guhurira i Vatikani kugira ngo bategure umuhango wo kumushyingura, uzitabirwa n'abayobozi batandukanye bo hirya no hino ku isi, bashobora no kugaragaramo Donald Trump n'umugore we Melania Trump. Amakuru yashyizwe hanze na Reuters avuga ko abakaridinali bose bamaze guhabwa ubutumire bwo kujya i Vatikani. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi buvuga ko Papa Francis azashyingurwa hagati yo kuwa gatanu tariki ya 25 no ku cyumweru tariki ya 27 Mata 2025. Bitandukanye n'abandi, azashyingurwa muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Mary Major aho kuba muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Pierre. Reka nsoze nifuriza Papa Francis uruko ridashira ndetse mbwira abababajwe n'urupfu rwe kwihangana. Ni ikibazo cy'igihe, naho ubundi twese niho twerekeza. Kanda like, ukande share, usangiza abandi iyi nkuru, wisanzure muri comment uduhe ibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Subscribe yo nizere ko ayikanze kera. Nge mwari kumwe na Gustave Abayisenga. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.